Pentecostal Social Ministry PSM Upa C Lunglei hnuaia Rualbanlo Tanpuina Hriatchian PSM in Rualbanlo atina hom chu heng theih anni pian phunga Rualbanlo an pian kene mo accident le nan awanga thleng po ni se rirulama Rualbanlo an pian kene mo accident le nan awanga thleng po ni se Rualbanlo Report Dan hetiang hi ani Rualbanlo Report hi local mo na ani bill to pastor hriat tuing local church board kaltangin report page tu ani Rualbanlo report form hi district headquarters office alak chhuatri ani heta hian kin chang taka form hi lapin local chairman secretary le bill to pastor ten ming sign tu ani report page tu te Rualbanlo ming pa ming local ming section ming Rualbanlo da reng emaw middle emaw intianga Rualbanlo nge anni intianga Rualbanlo ta nge anni an pian ken emaw accident emaw natnawa po ni the anu le pa ejen na so kar tanga Rualbanlo certificate anni le nei lo report form felfai taka fill up ani zawh local chairman local secretary le bill to pastor in ming an sign hnuah PSM Chairman hnenah thelu tur ani Rualbanlo chu athalak fiah tak thil tel bok tur ani kumbi Hriatchian om lova Upa C Lunglei district member dik tak ani tur ani Rualbanlo report lo lut hi PSM committee in Chanmari mani le ni lo athlir anga Rualbanlo hnenah PSM atangin thlatin che zathum pekhin ani kumkhata voi ni July le December anomin pek ni bill to pastor emaw rem chang kaltangin pekhin ni